Sky TV irakarya abantu twakutangira program yitu Eishengyero ekireki hano ya Sky TV nshangwa arugutorwa Makrista Road omurembo orwambara. Program Eishengyero nebero rwa katano kurgasha 3 mpaka shaha 5 z'ekiro kandi ntugitana ha Radio 5 cyenda na mwenda katogeza mushaje fama kurgashere omutawuni ejo nyabushozi kiruhura kandi DJ Kanyama no akuta program yeji ahambeho studios kandi aba program wa katano izoba Eishengyero ndi Boaz wa Mongolia omutebekanisa studios nyino mwami ari nito Godfrey mekada wa movement na ichereza mu MK movement hata inizi narisiamba jeta Patriotic League of Uganda PLU nyina radisi wantungamo umwami kada mchungu Geoffrey goni kada witu akari omushomesa wa secondary and yasemya kikumara RDC some spectacular performance chikuchera kubaho and ngari ngama n'umuntu muyangira ngo akara RDC yaheza yaragamo tute tugane ajati wari umuntu yamana myaka kumara RDC atumengu ni Rio RDC atako bingi tukurenga myaka mushanju nabo waragamo kagarika bakagarara mu promotion aha nyine omwami Moses nwaga bentu yugaya kashari na pleader akara RDC kandi nyine omwami nawe John ni nargo mwenaremu na hagera John Museveni kana arga busongora John ya ijaine muka appetite so ariyo nakora ibintu birunge bya ekaya god abantu bahenda musyo yeba rumute kanso programu n'abakutireba Sky TV abaturikiza Radio 5 panelist bagenzi banje n'abatangirira kandi n'abashemerwa nimbaramutse mu izina rya mukama witu abakutireba n'abaturire mututejya mato tane bitekateko tumbeki hangari tubigana mwe bari muno ejo kusigiro yemerire ako bati yatanga kutwaza amaguru make borobizemo tumagimura here and there ejo yongerera kimwe tuje mu yatanga kutwaza amaguru make abo kuba nebe beruho abinji abakusetinga ibinebyo nabavurundana musente basi bantu bashoroza sente zo kutase nkentasi icyo cyere kashonye naro cyurira handi kiriyo mugombora yiti yakashonje no maje bibyo n'utari cyakashonje ebita kugenda mu mateka so hati kubarije ku kama mu abantu sente kuzavamo no bwa kuzakina shayitano nda shayidza zo mwabazi no butacanga abantu bakumaki abantu barukumejo so nkibanki mayisa ngo ente nizigenda ejo netambura so abantu nambone hatu wareba nko mucicweka ko twento gihurikiza ozache ugihoro umwanya oshanga runga kilometers nk'itano konkati te kutwara nangwa na kilometemu ugihoro muranwa abataka kwatso barwagwemba bazaranga konka mbone rhanga ubono mangwe bitu nwaga babukora ayizire atarabiza mu akajura kandi enjora kwera kugwa ombona ko ejo yabero hati nkiyambente ejo butagenda munonga nente tiziri kushasha umubiri ahabukurigero mu rugo zikwa zine so ushanga ente yani twakanyatsi ahabunjure kuberho no koroberwa kiraka kwiyahwejo konka kutari kujya ngo namani ga government abako tukareba embazi tubakataraganise sene cyone kiriho cyone cyakoze bikwatene na government kuyamba abantu abarwazejo kandi ukiga kurinka hati bakingirije inyemere bayemerera aho bakinga cyukura tubakwenda matine ecweke birwarize wanyitegereza kunka kutangaza nore tangaza matine zitankaye umbucwe ko mugombora izo rwarize hato yibuza eze zitangaza matine zizire kwakira zikorera umushayo zizire kwakira ki amagombora mugacingire mugabwarize wanyitegereza kunka emotoka z'amatine yitahamu zipakira matine cy'urugeze zigesta zigenda so ate cyo ono bahereza government ukugume gweshegiye utargaye kuza kurondera abantu mbazi yejo John Tora happen na god ramisi abantu Bono adela sindika message zitakukana no mutindo gwe by'impurizigana
ezindi zose rabyama biso dirota utigite kwikizugwa kora bambe hozereka so god ubu ati nisima kwa listabanye hano RDC kana mchunguzi wabera training cyangwanje training nungi konga rorate kizo bya government yitu nurabaza bakwitinga umuntu babona ku training kandi to have been the other way around konka training uwe wenyine wakukira kuri wakukira kuri basket of knowledge never full no by the time I become a bishop ni batasubirire kuba no training kana ngara no ngara bible college riyare mwijoni abantu babihumcyaro kabato mbasa kabatwara cyankwanze ukabatendeka ikirabazo umtumba mangu imirimo yakikwiye I have no problem yeah I'm saying haba pink okorano training abasomesa abamasomero okatwara mu RDC yakubena ajayo ka directing staff nka instructor no kugira ngo takamanyira kimwe yabengire koro nkato nawe mu wayno emfano ya president Kabarora you were in the photos of the president happy president Kabarora ni uri umuyiga ndabuza kandi onu kandi bikana asomesa bishop na nyono ntwara okujya kwega baby nyisima TVN obutwaheruka hano Friday last week twagambira hajwa even agambire byona 2 days later cabinet we are discussing ngereho amageze gwahi kandi byona kuko nabagambire niko byagire omupepa yesterday ya Frank Tumwebaza ya presentingire parliament konka na statement ya ministry kuba ngabagambira ngo kuri sente kuri sembuzi tiziri ntora ngo umuntu no yendo kumuyamba munayende mubazi gwabuse icyo kacibagambira nabagambira habwakira umuje mwembo zanyu numutina ngutaruma abana bandi numuzije makabiro mwaka ente tumuzije hati byona by annual vaccination compulsory naja should be compulsory and paid for by the farm okuito tukakombukire byezuzi ubo bakacheguza haliyo echakasatu echibagambire 10 million doses for short term that is okay kandi kirungi nibaje kuzigabira busa and the last one the last one also tubabimba gamba safe was it about ngo kutambuzende abe are proof ngo zikasere kwa zine those vaccination certificates these are regular things yesterday so no qualifying akustamu kuba minister no basi bikumamba kwebuzao ati yesterday remember onanka katsaba bagambira timwe how can you have professors at Makerere you pay them 15 million and you don't consult them ono minister yona buli minister kaso maybe abana bakasoma swasa abana basoma education primary education abana basoma wabatoma agriculture no problem have consultants from that university and they are paid for by government so ni simba ohereho on the same ne tukarigire yo kutunga abakugu kusobora endwara eyekurugo mu mati agente wiredo abo kuba amate kubagaraga umufamu it's a product kubageize mutawune mbarara ahabaguma restaurant kubageize haeka ya hotel bakagancumbera nyo kubanganya ente yoneka ne kwatwejwa kubanganya nigandetero because apart from anthrax and ogo mswita kwento kundo nguha ukwata abantu Brusera ezo ni ndwara zikwate nyameishwa na abantu kunga taro proof yokoreka mwenyi ente kubeberwe irejwa amajita gayo kubanga ngato mukatogo kanji ente yele mfamu sambe ya munakwatwe twisansi nari ni ochunde chikuzo rwa no ninja kubaro ubunyamuno hamunwa because that science is not there. They're not telling us why are they banning our products, because if the cow is the one moving the disease now we are not transporting the cow, we are transporting its product. But to gambiro buzubo buriyo because nobody has explained that to us. Thank you webare tunawe John RDC banyantunga mu batwerenda musyo barire bata barereje munonga kutwara ntunga mu ninunye munonga kandi nyenda kubanza kutangira bunye napano batahi banje nka umwana wanje Robert witimhererikire nahirwa namugwaho ogo buzuma John turnawe barala Godfrey turnawe mun turebana entwiga kasharo go numwe tatanu tukwatagana obwiri bwinje turaka kurebana bona nyenda kubatangira kandi nsime n'abariyo batureba nsime n'abaturikize aha radio 5
mbentaka cyetegereze ngo Sky TV ne competing na television emwe muri Kampala iri kushanka Kirmani habwa feedback iba kukira na batahant kachinka to kundia feedback inkutunga throughout the whole country is overwhelming so nyendaka batabarutsa ni mukikari ejo level kandi banya kusima ngumye musiniro amen yes so RDC no uchikorota okuban RDC mu district ya Ntungamo eyi president Museveni arukweto wabo mumatu tubachura katoyakana bavuga batu Ntungamo eyi omuchara wa first lady ari chairperson wa NRM ayitukuteka ngo abantu bina masumu na terra genet director atera president no botara DC how does it work? Is it not difficult? Well na nyumugisho gunyine nindaka kufitinga mu situation ejo inyije ko butu bampuka ingashanga yejwa ekeri yane tekire musheki ngategeye ba districts abantu bari kugamba na kinga mategara shenyi for 2 weeks within 2 days baiza gategero bibiro bakanta only 2 days bakanta bariza muzeyi kuyabere yagera mu kiniga yayebuza yaje taruminoha mutwine kadamucu yaje tumucunguzi jofre bakangani mbigenda koko yaje kuba mutwine kadamucunguzi twara yobu muri kiri atari sob after 2 weeks barkwata mate strictly eja yahoye ababere nabanju mu mbugenyi nubizere kunsima no kuntangira no kuntera umungaro umurufurwishe giso let me tell you implementing ekiragerekiro can't shobore by the way RDC is not a member of parliament dore ekiko na mushobore he is an implementer any product yargo manye kazo mugundi hakadaho interaction let's say over interior no kujaro rikunka yerwi korgomu infected farm korgomu infected farm ekakahantu ekagira hiya tsagamashagayo erindi jo interacting nago etenerwa so and another thing nubwo akoma shitaga gor kureba nago gatwara ndwa therefore bakurozinga ngumu and by the way chindo the car dise echikwe na ngoma nyinyi echikwe na ngoma nyinyi ndiki aba responsible ya kuchigarikamo korku chinga habra movement yente mara matungo agarwire kandi na products ezo zayemerezwa hati endware gumahiya abiri thank you yes Moses Nwagaba maybe akantu kachakanyeba wanogambo tuno kikorota hati kuriya haruho kintarashangire kigumire konko myaka ibiri namarayo bakaruma bargo barha bashanga mutindi kibarayongereho kutarukora ibihurire abanunga yes Ntungamo ni yene chairperson wa district RDC bakushanisa izina bona barba muchunguzi na mukuru w'abashubuzi kandi ari chairman wa movement na wone muchunguzi yes Moses na president na wone muchunguzi inkotanye Nwagaba abantu bahenda musyo urebe discussion itwa tumu ya ku managing backwardness diringa no kuba abantu benyuma manyamate kuzankahi obunyashara amate kuzankahi amate gakubirana gagenda distance ndinga kakabiri gaje sana so ndiringa no bunyashara ando butamanya ente manya kuzankahi zakwendaki ekikutwara enta motoka first of all bakuteka enta motoka Kampala mamba twara mwori kona kuzibaga ashabu batakutwara amani nyamana mpogikiriza wachitegereza so zone sign zaki za backwardness so juna byatkambe punda mbanze ndebe amate aratane gurazinga shinjir shanju ejo tarta mwena hafu nazinga hafu shinjir shatu na tani hata kakachupa kamizi nkagura rukuni wachitegereza kandi karka hafu ekaya tupabule mibiri hati konka mbere mushikire ahubwo kubera backwardness na yene nda kujumanaging hata batoretingire down abatorebye za university case ro University of Science and Technology
aha ikigambo ni University of Science and Technology. Ibyo science n'ibyo technology nga emyaka 30 ejo ya mare emyaka 3 university ya yaho beta ba science aruna shaje mu studio ko mu radio itakwedaga nkambingo mu studio ecyo ko baza karbu musigazi ayizire kwegesa ebi bya recycling mwe ukubingo burofa nkayi mu town ku recycling plastics then kalori yakijana PhD ya junda nambuza nosomesa atambara University of Science and Technology numutechesa enku hatambara University of Science and Technology yasemya kama kumesha tunabatechesa enku kandi naba technology hati yora bakwende se theory nibateka kamawe exactly comme kikuru wako kufite utaragira University of Science and Technology na batechesa enku were funded by the government wachenga twakagira ngo giki kasasuri ryo mukati gikore mu cyako briquettes dangwa titegese kamakara agakurwa mu kasasuri plastics naki tukendeza uburufu mutawe konkabagara hariya University of Science and Technology mwene kandi hatoko nayo ariyo buno butamanya amanya gazanga hiba amate umahanga gitegirize amate tugakusiba nigazunga ako amate wagavuga wazagiya gwaza gasi ya kampani ngaga cyumuzire ngaga ry'amashita none guza amatera no guza amashita okay nuterera so umanga gitegirize turi gagenda garyisano agagata kugira ki agatafu wareba kandi nango hakiri ngo tugambuka yugati tugamba processing so okwenda ebukomera so kuvuga ngo zona bazitwara ebukomera nguri ko bazitera iko nzitera okuzitera no kwenye zitembe motoka niba bazitwara kapara kuzibaga baza kugenya baba tware Hemtoche norebe emotoka yijwire omato bakikakorera no huko nago haturo bubura mu Victoria ngo butapurusho ebyo na tino managinga ignorance so kamaramo so it's okay anyway misibireke tubakuda no kureba rakora no troho sorry retina kunenya mutari obere nwaga aba minister bagorkariki bareke kwihira nyamesho zitu zo mpaka hariho ene single national park hariho irindiro ryona mu Uganda erine ene case of foot and mouth disease kandi nangu kimenye nako kwetegereza RDC kandi kubuze ukaki kurabira mu intelligence imukutunga ntura ngo nteze kurwara ejwa ezitu zikira kubanza turuzubwa ezarga Tanzania bo Tanzania tabagema intizabo tuzukwaho if they are that lies fair and reckless hatbo it amasyoga batuga ko anyway nyo tingwija gamba Tanzania mnonga abwenshonga endwara yona aheri baba tagifireho ni janjara nimbasa ko stade ya Ntungamo district area list eyo bayibakingire narishe bakingire konka itize mu record ngo twahezo mwaka bwona twangereje tariyo case yona student ni haterwi kureka natwe Dr. Demuno akaciye bareke nkugambere manye aharinya mukana aha boda ya Rwampara umuntu umwe aha boda ya Rwampara akagirejwa yente munana kuyagigira side ya Ntungamo ya Rwampara ahibwe Rwampara iri kwatanda na Ntungamo vena side yitu ya Ntungamo yente munana ezo within 2 weeks zarwazwa zakira konga twagira ngo nyamukana etagarika kugemura etagarika kubaga twata restrictions karisi twakoze isahanda na rabare n'ahandi now bamwe mu bake bahenda amateko then kubaga henda hati commissioner w'ibyenyamisho Dr. Demuno yes yakingejo party koka yataho radius ya 20 km numuha kwatirwa itojo hakakwatirwa na Nyakera sub counties konka twashemezana entezo zikize so bakabura ko bacyandika no kubatara ko zirege restriction ababa abantu bagemura barakurwa mu kacwekako bakaba barayikire kuturuza ibindi bicweka so hatwashemezana bakozire icyo kimaze mu tubura ya neza twaheza neza bigakashita neza mukaga payment rwiri the rest of Ntungamo kebere shenye hiya be yashegera twinente ne mugizireta twaheza mwaka twinente byaki rwiri reason
abantu bona bakakihiriza bayizirika bagashane bayangejwa natwe tugine abakutureba kandi abaturira Radio 5 agent program Eishengyero nanye Boaz wa Mongolia umustudios nyine omukuru Alnito Godfrey nuwashitamira arabajwanje director nyine RDC wantungamo kada Geoffrey Muchunguzi nyine omukuru Moses Nwagaba Plida Entwiga yakashari nyine mwamitori nawe John atererize mu izina rene tuli nawe not turn so it is TULINAWE and atwinekishana kisiye kuta flyer so abantu bembagira ngo flyer ntwatamutegereze seti tumusima mbeno hata biterereze so program ina Radio 5 so erizoba cyaturetaha ntwenda kureba amahe ombyo butegeki bitu bya Uganda isa bitegeki betwinekiro cya tarehe 6 imyaka 23 imyaka 43 obu abe bari abarwani aba NRA bari abahekero bw'irobo batanaka kurwanisa government ya Obote wa kabiri omwaka gwa 1998 abantu amwe bagira ngo omwaka kwijuka emyaka eyamahega Uganda gamara kutandaka n'ubutatunga independence bakambagahita Uganda ame ujoteho agaga binjire amini aga UNLA 1999 Obote wa kabiri bakambagahita ki then hati UPDF omwaka celebrating tukagira ngo this is the army day nko kukiro mahanga gandi itube tugamba amahe aga UPDF emyaka 43 amahe agabandizeho go celebration yago izobe ryago ne ko kureba okachombi yafayo kumarwe nankaga na mukaga tukatwamana emyaka 4 tunye independence Obote akakoresa amahe kutahira ayabar president Obote akar prime minister atahira president kandi kabaka mutesa amahega binga mutesa twagera kuri CCR kumuri nankaga na mukaga rukumuri na shanju nagumwe amini yakoresa amahe kwamba government kubinga Dr. Milton Obote rukumuri na shanju na mwenda ayo bagira umexaero bakuyamba Tanzania babinga amini bakoresa amahe twataho kakiku kamahe akabene kabugutana saba president Rure Benaisa Muwanga akwatu nusho tuzazo mukaro kacenana nabwe bahindwiremo yabere military commission bakagindwa izino usheka ba presidential commission but still ekeri background nibyamaye babuzabuza hawo baton NCC konka the thing remains gakagari yamaye rumero na cyane 5 General Tito Kero twa nararaba ziri okero bakoresa amahe kwamba Dr. Milton Obote kinana mukaga hakahiremeze make General Museveni nabatahibe bahamba government ya Tito Kero twa amahe politics and not too long ago isabiteje abantu MPs na ministers nabandi bagire naguru batongozaho ikigombe ngo National Patriotic League of Uganda PLO bataho obankete ka emblem karoherangi zebendera konkara bajo hari kishani cha General Muskenogaba ari yo uniform yamaye mwentu buzanira yari cut off point yituneha obutugira ngo amahega rwo politics amahega sigara kurindisha ruzihanga tugire police taho buteka tugire political parties tugire electoral commission tugire parliament abantu abutosha managing political affairs yangari yabo join nakutandika niwe first forward over yako tongoza ho PLO now tugire okay so history ina kwereza whether with the imperfections and inaccuracies konkeshani cyangwa nakihe niri yaro buturigira ngo mahe garage on politics center stage webale muno amahe niki nari ihe niki ngira ngo nko twakutandikira abo kuba gatabire find tukujya kumanya involvement yago ombyo kutegeki ebihangariyona waha priambo nungi konko uduke ngo urukumu rwenda nkaga nebiri obutwabent tunga independence haroho
ebintu bya independence by'abazungu batuyira n'abakubuza ibyo kureka hati nitwe tongoli twenka mbwenu ko gukora instruments kubanza ikali Uganda flag iya kabiri ikali coat of arms iya kasatu ikali military garrison kandi ejo ni babene beta Kings African Army ya bene besingwa jinja so umubatsigi hakahalum amai of course Kings African Army by that time na yekaine mirumu yekwenda kusanka the current elite SFC now ningira ngu by and large ihe riona neberi ngabu yihanga for security purposes ningo bokorora almost all kingdoms hayembure mzazo at least na hatekwa kuba haroho at least 10 no mukarikize zimwe ezikine emitwe eyokutaho omusika atunko muri kitara kuriga bunyoro kutwara kimwe bako almost kisoro hati obakomba taho omusika kitebe mba muta kitebe bamuhe ngofira nkejo bamukwasi 10 kuoleka amani buli nkakugambira about kingdoms nyingi za bintu zikose bituntu zikose amacumu kukanga abantu just show of might and power so amahe netekwa kuba kuri mu ihanga abo kuba nugo gari responsible okulinda sovereignty okulinda ensaro abantu n'ebintu byabo na abo cyo mukubana mukora nibitekwa kuba no bakwataho abo kuba being responsibility now Uganda post independence ndakeberwe omumahanga atano nanaga Africa Uganda niye ine constitution yikwikiriza amahe kuba represented on parliament taro hindi hanga not any other country of course nka constitution yitu mpuyamba kugamba mkujuka history yitu abo kuba no manya ngo halo obutuhindura government obuhinduka simply because oyabera chief of staff bakamwiha wa chief of staff bamuho wa ambassador amahigagira ngo nongo yiburiza aliyo oyabera ari president yagenda now ninjira ngo that background abantu bakashitekereza ngo yose ndi kuba bikorwa hanga kubagiye baragiro America sindi kubera dalili as even if they are listening post now nkaga ne biri kurwa nkaga ne biri abakabaka bakama batoro wabunyoro wampole wabusongo wa Uganda ubo bunga nubayiko okuba mutesa katerwa karu kandi nuba mukomere bubunga bagira ngo abere president wabusoga yaba vice muteso byamazire kuba president of course hagomaho ensonga ziri ezabere ziri za Buganda ka Buganda eza amasaza abiri gari mu bunyoro na gari mu bunyoro okurwana nako kwabayo ariko karakamuna kagadena 1964 okurwana nako kwabayo kwa amani until Obote yagiye ati enough is enough aka inkaga na mukaga katakingo rubiri konka takati yakingiro rubiri habaho 1964 habaho mutine amahega yidima ngende bintu bibiri welfare halumu musara nenda na ba commanders aba Uganda obukuba amahega kagaro konka abimbaga commandinga bakabatali wanya Uganda ataho no ha appointingiwe of course mutesa ya chukura ya appointinga abantu babiri omucommand nemisara yabyongeza by double ya appointinga Brigadier General Bashiro Polot nka ame commander ya appointinga Idaminda danka deputy so ngaga na mukaga kurishi so byabereho kabako of course ya agenda ngaga na mwenda yafuero ombahanga ngucha yabagire konka tawire especially because Buganda is so central just by its geographical location on politics za Uganda hati Buganda cyagitawire Obote yakwata rwabiru rukiko rwa Buganda yaritwa ame headquarters mbona nkati nkabombo nari mbuyi yagito mu rukiko honyera rwabiru ejageta ame headquarters yakwata aha burange mengu mu rubiri rwa kabaka yagitwa barracks yaba rubiri barracks hata na yaba unit mbona ko kugira ngo makenke so hata abaganda bamwe cyaguma kitabakozire kurundi
amahe gaguma gari central on politics ya Uganda kuri gobu gari hina power gari hihi ni by'ubutegeki amini nsanzu nagumu byatungire opportunity yagikozesa nawe yagambira ugote atahuri mu rukiko ku Singapore ogumeyo nyo natwaro gwebembeze kandi yasaininga yagera nguwe is going to rule by decree, so it's a military government taroko and for life for life yabaho of course habaho forces nyingi abantu abandi including President Museveni abandi batandika kumurwanisa ku rugobo until successfully nsanzu na mwendo byarigireho nsanzu na mwendo byarigireho wagamba hari Benaisa wagamba hari Professor Yusuf Rule akajaho abwebiro nkaga na 8 only 68 days kandi kurigaho bakamutera ka parliament NCC yano gamba National Consultative Council ekamutera karuru ka no vote of no confidence bamugira ngo twine mu gwesije konka we ekigendero cyo nabakana agira ngo ibintu byona bigarike umukono ya civilian abantu basera abebembeze babo tugarike mu civilian so civilians bamwe bingira civilian bamwe bingira ababinarwana rabo kubo gutarabingirwa mahedera amahengo bagabihira ogutarabingirwa mahe ogu akabingwa National Consultative Council eyabiri ka parliament then ni yagire ngatwa kuyamuguye yarugumay yes yarugumay harugutagira now hati kuba ukona rigayo I think ukona no kutakwa tugireyo kwa twiza obwa hati President Museveni yijja what is obtaining now kunka chenana mukaga takizire chenana yajo mukaruru kuseramu ekintu kimwe akata kujyo mukaruru kusinga uko kana mangitaso kusinga President Museveni akajo mukaruru kumobilize njeramu kutunjiramu contacts no kutunga justification yo kujyo mukishaka abo kuba 1969 akaine myaka 25 akajire chuba kwege mbundu akata kumanya ngo ali Simba Karuru akata kumango ali Simba no Bota Mwibe akata kumanya ngo naje kuba president wa UPM now chenana na ubiyagiro mu Karuru yaguma message yagumaho yamitingira mu babesi jaba yamitingira mu abanda yamitingire kandi ekyo mugiso murungi yagabwa Alves chairman wa John Fonza yes Alves chairman wa question wa military producer kwa tere ekibuzo kitu ekitwegire mu mahebu taragam politics no problem amahe aseti ahagata sobora kurigera omu politics opening statement yanje nakugambira ngo amahe responsibility yagwe omuyihanga lyona ni nkuru muno okukira nangwa na institutions ezindi hakuba ijero ukarora Ukraine na Russia eyabebiri orutaro buruizire invasion of yizire eyaba Russia no batakinga Ukraine tubaragizire ngo bamajesprate muri ahimuje mutuyana tubaragire ngo bareveranda muri mwije tuba ebona ba pastor bakana baba bara disi tuberesere RDC nomwe bagera ngara disi wana no kore ndine songa abamuzi benjura abona tino be yesere bagagira ngo amahe gabo bawele mu bayeta reservists baro y'abakabe abandi bakita no mu Uganda bakatoka abageni at that time ekyabyo kiri politiko n'umuntu yabena yige mbundu so amahe gicho gataso kurigiro byo butegechi bya Uganda kuko butegechi bwa ebyo butegechi nikimanyisaki nkimanyisa omulingo naro amagezi agokerezamo abantu obuhereza nojja kubaha omulingo so lastly ikigwenda kwendera nacho utakajiro abandi hati edashika sanje ngokuzangwaje no just briefly inyenda gamba PLOU ndachike late noga amahe tokugiha mu politics mu governance yihanga but exactly amahe gashimikwa koraki bwanyuma imyaka nkaga plus tunye independence bwanyuma imyaka 38 ya NRM and ichi nochi ikikabe kitegisa comparative analysis ahandu ho amahene gakora kingakora nke bya Japan teine mai tege nalgari wiki teine mai Japan ni kumu America teine mai kare mungu teine ukurwana nawe so Japan ya mai America nkiwana mangu ile abo kurwana nabo record Japan naba ama gatene mahene gamanyi noreba dankeje noreba Kampala namba reji abantu bombeka batahwebikari bajyaki babeshirikiro ikikari babeshirikiro nkaba mwe
mwe kare babikira bashuma ikari kibika umushuma now problem rero icyamahirwe atakurigera mu by'ubutegetsi muri Uganda ntabwo kuba hari abakwenda ingoma batagishimiriye nibatikwa kusamaye ntabwo kuba mbende ingoma konkani bamanye mutubaziki tubagishimiriye so nibatikwa gumana bareta amahe umbyo butegetsi kutina tinisa bariya abakubahakanisa nkunamira wachetegereza nkunamira so hati government ziyanagamba zona bigimwe eyino kuyizire kandi kije umungiru itashubura kirigi iraba kugihakanisa bingi so bakane batekwa ukore mizumu ngoma habwo kuba abantu bakamanga abantu abamwe narisha bingi tabakubenda hati we mutoka barebera mu Uganda hato mutwine mwabashija nubajyanga abantu mbabakunda munonga ko tukambugana ko muri mbaro mu mwazi naramse nk'abantu bakumukunda munonga konkana jyaga abantu bone bamukunda wacenge mushanga mutaruka Kampala yashitama TV ajya tumendi wago kujyaga abantu bone bakantona ko ngashano wagaba atabantu bankunda nwagaba papa kukamwe turabeho nwagaba papa kaina twakure papa kaina kwa sawa kwingora billion mu munsi katine muntu wena waratira umucome kata karemera na hante bemya kwereka na agenda kaina basirikare bo kumukunda nawe manya naza huko binawe bamutoro nukwiye nawe nategeka kifu mwene papa bo mbakamuronda mwene dictator arho benedict no hata Francis mwene mumba kamuronda abacune tubaramuronza abacune kare bamuronda so nawe narufu ikoro muntu wena ayine mbuntu bamushagatire ngo no mutegeki obero mangu aho nategeka kifuba nagiye byabandi by force ne kayindere by force nco nakugira ati baryo muntu beyitabi nabantu unkabaza kora bombe babaza badiporinga mahe imbunde zimwe ziri bakamukuzi izindi zirazi akakuba izindi zirazi yo kunyamtyobora babona korabo abantu kana bakunda utindiki kana abantu ba utindiki bangoga bana bakunda kasiperi bakurozi ko inabantu utindiki konga abantu bona bakunda nwagaba so abantu bona tubakakunda no basakunda abantu 8 mweso bakwanga torugo abantu babiri abo mutima mubi bakurunde bakutaze koramanye ngo abantu bakukunda ubese barahuki tubargaho unashuba yango ryo kugenda bagarga bayanga no kwija entiga kandi akantu kake hato kukimango no bible kirumu ngo abana barahanga kwizira kumuzanda n'abastane babeshokamo konka abarahanga mbo babanze kwija tarabanza abastane abantu 10 tarabanza abastane babiri abakunyanga ndiryo bakwangira ki ngoni wijo kunurwo bakwangira ki you see konga no waga abantu bakibaga ngente yawe nari muri yo mufamba ni bagiye mwene baba kutura nguhindi cyawe cywaye ise baba ino mutumo izo ni kono mutuzo muto nanda kwigigaza ngashi urkwenda kwita mwe bizina ndakwara mwite ngwafune cyaciro ngene kwigigaza bizuriye ni economics seba duka kate robot sasi kumurwenda kagana mwenda bamukwata bamukoma mwena harigiro akandika memoirs ibyo kwandika ukwijuke by'inyuma memoirs yajya nkuna harebe robot akwise constitution Bible narahira ayizo be independence biro mwendo kwikumira kumurwenda kagana n'ibiri nahora nenda ngo muteri isasi hazakara mutera kagana mwenda akamubika yaramutera bwanyuma y'imyaka mushanjo so aba bantu abo kureba botorirwa mahe wachetegereza inde basha nkabategeki barungi konka ahakuza amahene gamugendo mission akai nenyuma nabanyigize biyi nabarire by'abandi akozire koromero hatogwe nayenda mahega kubiga mukumere ondukuru birubyi na banko cyo kurebera okayine basotse mukaga
buri wabere uri nojokera president kawabe kumwe abasirikare uko yibireki abasirikare bakabagira imyeze ntaronzo no kwenda kunyita kuyabura abasirikare n'abatwara erweru kaida abasirikare ati ni general erweru na nandinda ukoreba nandi ni kumuna babiri oine mukaba ukoreba nandi ndiko utareba nyo nyonyi no wite yindi kurugabande no musirikare bateresemo nandi abonye nganta haburu nandi wende kumanya mnongo akati n'abasirikare bo nyo nganti ni cyumuntu kindi umusirikare kagendo wenshi watetegeza so konka wano mangwe ngoma ukajikwata kifuba ukisha kumubenda kinana wasigura mushiki yayanga kinana mukaga wa muskurati wamushuba watetegereza nuko muhera ikiriye abo kwego baye kuti watwire utuma tukana kifuba nikainde by force utuma tukana ikituma cy'uragura now on a serious note on a very serious note erihanga omuriyo bushikire kabenti tugira obwebembezi obutarumaye ekikureta obwebembezi bwaza mamahe burushaha burhamwe amahe nabwo kuba government negumane yongera kureba ngo ne wamani obunabiri ndi musinye yo kubanza hakafa muko mugenzi omugabe witu sa Charles Gasionga rutahaba rubambansi omukazi we akafa bakamuzikariya nko konjero twakire nko konjero nyo nangwa kangire kureba inyonyi noreba itwe tukazarwa nombe hariya nyuko narebere helicopter yarabaho na nyamangu y'igini chance yanjye kureba inyonyi uko kugireta ukwira kutekamo so kubarigera cyaki baza hariyo mwirimbo hariya kuza kuzi twashyireho twashanga hamwe hata abantu bambaje ngo wikitinsa president nyungu mari ndeba umugenzi General Erit Mwine ndikuteka ngubwo niwe president ati mwaka kofira kabunjara smart ayino mbere murunja yinibondo twatumanga bemeza bagira ibondo ayine namatama we na yujwiri hati nyungu mari ndeba General Erit Mwine hate shaku yashyikire bita General Erit Mwine kame kambana ngwa yincagari hati ngibuza president kishwelo hati bwanyuma General Erit Mwine ayimsiya president hati ko ayimsiya president ndebo unayenyemerire nyima nkwisante beye omushija akaguma nataka kofira umushana gwa mutera akakofira inkofira gita hamtwe nimusha waka harata urukwera muringo acheze inkofira gita kusho aguma mbwenu naguma nagiye kubazi president ayimcha gambe ndebo guwanyemerira ente bina nkafo bita urire yaba ruwimuka kuzagira kugamba ugushunga umuseve n'umupurura ngwenanye agambe bugambo burungi nangwa ganiza naba congress ngumbaye bari mu gishaka ngo bakabasibo mbashongora kahurire nkabarisize pen ibi byona mbihurira konka hati nyowe nkaba RDC wanyuma y'imyaka mingi nije nabaki RDC ngakoro RDC naeza ipili ya president tangwa sajika hii banza ure Bagi mnayo ndio mwada mtoweza nkakwata hati beyoha wechikiri soha president wache mbele wana wawe iwo turi ati ndaji kwate uhati omushija bakushitama abahi bakazama hembe gente natindo abo kuba weka nakimanya ngwe kintu cyangire wachereba nichiriza ngambe PRU zawujigamba bwanya we skip that kati watu achira RDC nzakamba PRU that one PRU na jori takajigambiro na nomagizo yari hatakajigambiro RDC yes omukibuzo cyanje ikintu kiri mu ruzungu mentaka koze flyer meni njanti shall we ever have a cut off point turasobwire tugire ngo amahe murge central politics muze umusharuzi yanga amahagagise kigatambira iki ukuturaganya politics bueno mwana wanje kada John Tornawe yaje kutubaze twebuza amahego niki kandi kuturayize tugarije twebuze politics zo niki hati ekirungi yahana background y'amahego tugizere mu history yitu ya Uganda mwe tukabanza kugira amahe nango bwiro bwo bakana babeta basurukare
ababere n'abanyangara z'abantu 24/7 heja habaho gwire ubwo abantu abakunze rihanga ryabo bakacamo bamarire okucungura abantu no kubarinda neje myaka 28 y'imana mugamba kibeire clear cyore kibwe butunu ngo Uganda nakihurira cungwirwe mahariho gwire ubu abeba kahati muri yaho muhingira ko mushiki wanyu n'ikidara cyendere abamwe bataho n'ibishaka nk'emisa n'ibindi bambenka nk'imishebe yangabiha bakingira umushana muhingira umushikare to ngo umuntu ajurira ikisati cy'amahecyo nkano cyakaba kitagukire aragira atege imihingiro yona mujyambutse hari iwanje ubusiri bamwikiriza gitwara nangwa za nawe mwitekero ateke kivune nacyo mukintware kana bakitwara agaraka aragira ngo bakimukeze bagaraka bakimukeze batamutere nangwa na buto ubwarga mugongo azo mugongo guri Uganda tukarabo mugwire aha bakazi bagwe bamanya bashije baba hibesherekire kuri mukashe kitsenye kiro rero akagumana nabaziga nabagambera bakiriye bari to kuri abasirikare bakagira ngo deba bashije beje okashangu ibo wari kugambera utumushije tukareba abasirikare ababere behisha bakatahireka bakegeke mbundu kaho zikatera raini rero bakahamba abakazi n'abahara babo bera abasheja beyibabo n'abatabana babo bakaguma batera umungaro umwe bare kubikorage embundu zegekire ibi bintu bikabanga poko no let me tell you actually nyenda ko berekera ortaro wanshanju na mwenda murekara disagumiza umurtaro wanshanju na mwenda wayebwamo atisi obuza akajugujuguza banazitera kimwe hari abasirikare baweje muka baragira babuza mayimada ngo mwine nkoko yagira twine nkoko baragira ngo bagaraka babuza ngo mwine nkoko akari umukuru wanjye rwe ashitamuka hari mwibaraza mbere ke kizibu cyenda kubaho enkoko yahurutse ko mu cyari yashonera kanga ngo kandegi yaba byategeye mu cyari bajya ngo eyo mahoro tari kuribwa ateneribwa mabagabwa bamurumba hati bagambara mukuru wanjye wadarweire ugikwata hati nyayo kugira ngo ndushonga mukuru wanjye arweire tabuza kugikwata nyirukanga kumba nagita nk'ingaro ngo kurhangagira ekikompora kitera bisera hari heyina mukinga berukanga niko ko bagitsigaho bamurwese nko wangoma hati ababa ogogo wanagamba wait hati mwe mukamurya abana waburwa okuwabenosha obwo kitiza president ya Benazagamba hato ikirize iwe no ganda emwe warugamba so bwana nyewe ninyenda kugambira am above 55 now ebyo byawe no bawunyishwe mu watogwa kinana kandi MP3 no batera karuru ka kinana nkandi MP3 ninye nahekire muri munanjara irazirwe kushendekereza mawe ebyabire ho bakucanga cyangwa bururu kubwiha bakabutaha nabakabutaha nkani nderebera so bene mwabana muri jene mutuganda actually tubashomese now wamanya ebyabire ho mbona type y'abasirikare twarebire tuya twagira umugisha haba ho kibakweta mahehati na hati hagera bayenda kwekoze se bitari byo umunyarwanda cyaka bategereze nandamanye aba UPDF n'abagamba ki bibe da point na hati kan yijeje 2022 na mwenda ubwo kitenisa kabaka ayenda kuzakayunga then abakagera bagira ngo takuzayo omudachi kanche nkanata ho muri Kampala by that time tukatuza Uganda Media Center twena bakadazi including him ogumwana wanjye ntwiga twena tukatuza batwereza ubwenge ngwene batwereka buri kintu kiri kugenda abereza playbook I mean no but information and in fact information is power now tunabere rukari y'urwakana narwo mutoka
naraba arkwera ngo turabagambura inyankore ngo nizobo ngo kirabeho nayibuza kubajya nkabaka yanaza kuza bugerere nayibuza bisha abantu bagambura inyankore barkwera nguto ngire ngo nabo bakiza ba Buganda kunda kabaka konka kuza kweshaha ibiro zonka emotoka zikazaruziraho kuraba emotoka parking karondaho kuraba hakabura kwatahemu abamahe bavere red top. Oh my god, buri mwana yagibrating now imhanda yagarka yabo abaye batanga kugira ngo utambura ngo Muganda batanga kufera abantu wabarunda baba RDC amaheno marungi granted ha so amahega obote ukubanza wa kabiri na amini that is true. Yes. But two questions icyo kubanza okuba ntujaguze myaka 4 ntujaguza tuta emyaka including yo buhekera when it is a national army ati ikiko ndakugamba ni nekiragiro wabaine no yaro tu in national army woine kibo woine kibo okay hamwe ntango nikibo no woine kirubuka so entango yona ya hato businge butwine kandi buturushoga buza kugumaho nuburyo bwo mucyaka amahemarungi now ikibuzo cyakabiri wagira kayifonyo ikibuzo cyakabiri kamba n'ibibazo byanjye banza mbuze neza dori yajya mutagamba yasagaza yede chike mako buri muntu yari yomulekika kamuna iweza mpereza ikibuzo cyamuhera mbone kwakira god you will come later John nubya kunyera ikibuzo cya Sky TV ikibuzo cya kabiri amahega yabire marungi gaterereza ihanga tugagara ko Mubaraka sigagara ko mukurinesha ro abantu kabashomere abantu bakakora politics zabo mufakinenza manya ati kankubuze tuwagamba kigambo politics sentiments ake politics zirimo bwebendezi hamwe no kugabura umugati gwihanga zirimo kurwana sendwara zirimo kurwana sogoro zirimo ebi byona nibyetengesa hati ninyenda kugambira hati kore kuya butandika operation rescue ubwo amahiga gaza kudumira ukurwana sogwara ubwo rumbyaro muri step y'itero mbwire buke adama henigitengwa na fisheries nonye tegereza yijoshi ebyenyanja byaho munyanja kubagireyo hakera atamaheka none mbaza kutambira amaheka ngargo muri barebe kanshobore bantu babutosha turimo gukora ibintu byo kombeka yanga amahega ugakabaki barebe abanyankore bagira ngo mbaza kutambire mugocero hwanya kanko cyo kurebera amahena bo voters nyine mukimanyi ecya kabiri wagamba kantu kabakara sensitive kamere ko naherukanako omunsi wani wakagamba wani John owagira ngo munsi yona Uganda niyo yonka enamahe parliament. Thank you. Now ahabweje jonga nikimwe habwenki Uganda gumeretenge butabanguko okwitsedi twaza kwitsemya myaka 5 kandi ntakongera ibindi 5 abantu bindi busingi ninyira kubeyongera. With all fairness John katwanze twakiri god you will bring those responses god later on god wajya ngo tateganza ni wakire so nikibasa ku Uganda umuntu utari umusirikare utine backing yamaye kuba president ati yobasa kuba umuntu utine muto none buri cyubududu na government kiri ko basa kubaho yatine mari because amahe ikibuzo cyawe kigira ngo amahe kakabasa kurga politics tikikabasika tikikabahoga kandi tikikuja koho kandi tikirubaho mu Uganda naro munsi yona katubanze tushama ha Uganda rero tuje twamcyo buseri aha bwenshonga ishatu nango tutakashira nshonga ishatu manye ekimusheme kwetegereza amahe ngasavinga interest yihanga omiringo eki eshatu eshonga yo kubanza no kukumesha icyo gakikozerege
ensonga ya kabiri ni security yihanga just kwereza abantu obusinge bwe no kurinda ihanga ryayo omunda nahero ensonga ya kashatu n'obwebembezi okubura kuhinduka nicyo nicyamahe now hati kambe kuterejo okubura kugendana ninyenda ngo mukimanye ngo amahe ahigatari n'obutabanko bwaza kubaho ijo kumwe orwenda nshanju na mwenda amahegamini wa president wa Uganda gakarenge sharo gatahirira Tanzania okuza kusharaho ukhanguseho borders zayo ekyo kumasa nkana gafa gakakanise sharo za Tanzania hati nkihanga ya Tanzania bagira ikintu gabo ko umurimo gwabo no kukumesharo zabo bari nibenda kongera sharo abantu benda kongera sharo Uganda Tanzania tekwa kumesharo zayo ecyabira hari ya mino kimanye nete nakitebye ijaha obwa Victoria obwa Mijingo Island kache abunta kwenda gamba mazina kwata na bagenzi babo wahamunugo ugingo na migingo kazoba nyo gatakare baga president ari amutogwa mizi konka bakamutaho yagendaza just esharo ezibashangira hanga yateye ho nyanja kuza ku Rwanda hagati ya mizi batakumanya oba ibare rinkahi nari map rinkahi nari esharo nzigarikira nkahi just abo esharo so mahete hakata kuza abantu baburijo hakagenda mahi waje tegereza ebyo nebyamahi kongate mu mahanga Amerika mu mahanga France mu mahanga Bungereza amahegariyo ngakora ebyo konge byasigara obwebembezi akaruru amahenga ngakora cyo mu karuru hati ndiyo ninkwizira kare ndiyo ninkwizira hati kuzakya security because ngenda kwerekana icyo bwebembezi haza niyo shonga nkuru munonga konkani nyenda ngo mbugirire enshonga umuntu orya radio 5 na Sky TV kutireba amanye kitiyo ntugambaho now security yihango umurimo gw'amahe iguru kukora nyenda kweze cyo kureberaho mwose n'umuhura Uganda nabajya ngomu ngo abeja kutera bomu hariya Kampala n'aba ADF babaronda bakwata abagwererwe babatombi homi ecyaza kurugambanga bazana Kongo ngutwaburira Kongo ushobora kubarga hariya Kampala bakatambuka izi districts zona bakaza Kongo kandi ubu boda zona zikomere baraga Kampala barampiji baramasaka bije barabahambara bazakase ati no bakwasiza ati no bakiza kohura babahura Kongo hagati kibira hate garke ronda ganda maheba kurata Kongo nakasese bakutaha aha to abasa kubakwatira nakasese bakutahira bambatahe ato kwasa babanza baza Kongo rero babona kuja kubarumba Kongo bari mu kubakwatira bari kugenda umabasi gabo naro mamoto ko kubakora bamanya no kuba banagira indanga muntu zabo ate so konka icyo turi kukifaho ito ntwa kumangu hato bo baza kuri obona abasirikare barinda security yihanga bari yakora mu mugwa bari mu gwa security yihanga dene cyamhero no bwebembezi hato bwebembezi nkaga na mukaga so boreshe good ADF kwerundanira Kampala bakatemba basi bakatemba pichi bakatigaho nendaga muntu batine wene ubakoreze mbaka bakataha Kongo then mahege yanga bashangayo manya baza ari ADF kasaga mahe Kongo ikagara ko mu Uganda icyo noteganya hari ikibuzo tikushobora ko muntekateka yawe of course nyoni manye kikwakiro wagitegereza kashi abantu botabakumiro to umbuba ukabategeka manyo n'abantu kubatabunkenke bushayo nakamango igi government yarga hweti tiri umuntu rwasa kurumba ADF Kongo kari so hati tuzabwebembezi awembezi junior yakigambire hwaha echa nkaga na mukaga obote akaba nafa na president sa Edward Mutesa tu obu yabero bwenge bwa mweshoba
arikwenda ngu Buganda ebe republic okwayo haza we waba prime minister yareba ngu toyiro kubasa kukwata Uganda ngo kwate Buganda ugishara ha Uganda nari tegeko umuringo gw'umutano tegeko umuringo gw'umutano azifu nihango kwari kandi bari kujya ngo president wachi so yarenga Uganda aho yaza kugera manu munonga ecyakoratse no maji yakoze se akatsindika ame kamanda ubona ko bwaba yari amini batera oribiru barsanya amapo entuiga yagamba cyo kitisa president Museveni ubu yabene jaha uko abantu bene bamukunda haza timfutana hona wo munonga because omukwiza bakana bajyangwa mana naga abantu nubayeretera government yabo konkani kirganka hi ka katar karuru akaruru kenkumi na mukaga katar karuru kenkumi na mukaga katar akaruru kenkumi abiri na gumu okugenda kubi so omuntu korukuba karuka kagenda kubikata kaje abantu bakanga government bakanga wabayitsimbire wabena ibembiri hangeri konka mbwe nabo kujya ngo ayinamane konka buri mununda obwakaruba arakahakanisa umukoti kote kajyangwa karuka kakariki gabi ya kote ni baba batoreye indwo mbono orkuba natabaza no kuba natorana n'abaramuzi numushungisiza cy'abantu mwe tukagiri hangeri tine kote kashati nicyo bene bafu bakane benda kote eziri kwetegeka eziri independent ne benda akachiko kwebyo bururu akari independent so konke kitari kubasa ako president godor kender ndakigaza ni munana ndaza hwa ndakigaza munana godi ndaza hwa are you saying ngo burkaruru results is twihama amahene gagaza banjiri kashati yonyenda kubuza omuntu mwebembeze manyi hangeri ya kigafite gikumuntu waburijo icyo nyenda kukibagambira hati yonyenda ngo utanu umuntu owashitamire akatekateka akashanga amahega ho because ni nyirushika obote kuyagira umbwebembeze wanyitegeza amini kwizire recruitment y'amahena shaba amaheko gabe garga Uganda akagashaza 500 kagandi abakwatse babinaise na useful re kubizire amaheba agaheba atandika gani konkato tan so muntu wizire kinara na gumwe akata amahego no kugabe gari akatandika ngo number 1 umwe ubwo muntu mutani because nabatakwenda naba nayenda ngo agire obuvudu so kwizire yaba officer number 1 yaba officer number 1 kana akata amaheko kagataho kurga 1962 wanyitegereza so kwizire yaba officer number 1 gona yagata ako kataga trainingire wanyitegereza akatagatere mu ideology yarkwenda ukumistage imyaka 80 so gona yagoha yatandika ngo number 1 azifunga bari bakakora hata nicho babedore nitangara ngubone baza kubasha seremshara kuba compensating ndakiga nawe tuzakwesisha tishat pa iki ana hati norora abantu bagamba ibintu bingi kandi hano ndi umuntu agambe cyakwenda ekikire nekigwire nateka kukigamba president Museveni taragire ngo nuwe office okubanza mu mahe RO001 ya president Museveni ne signifying a resistance officer number this resistance ako kubegine na ekaire obabe bali musaka na barko musaka kai national resistance army so you can question have watch kurga kings African Kings Army Uganda Army wano gambaho UNLF changing ya mabarago it's a different thing ko kubori member wa kuzira force ngaba LDU number zabo ndistandikana AUX militant warrant officer kugaraka al private netandikana RA resistance army number this commissioned officer second lieutenant to general a resistance officer is the number is amahigan o iduce ngutukapi na Uganda army number zabo zikandikana UA tukapi na Uganda defense number zabo zikandikana UD
hati enyitegereza yo kugira ngo RO001 kimanyisa ngo yabire musirikare ko bantu mu Uganda eje ina abantu abarga Kashonji honga now John otakarije abantu bagine tegereza otakarije John yes amahe geihanga yes agakorirwe kiragero bakageta wait reka mane kibuzo bageta Uganda People's Defense Forces nyona ata homai rukumwe rwenda cyenda na mukaga constitution amaze gukorwa na even after 2000 is it for ubakora ipd factor I don't know which year 2000 okay 5 okay July so mundagiro mahenko 2010 twine UPD factor twine constitution abwenje mbamba RO abwenje mbamba RA hatiwe resistance ne kwaraho cya oriyo no buza otati nyowe no banyeta Museveni echo bakunyetera mu giving an example nalo banyeta Rwenzura echo bakunyetera Rwenzura nkazaro mu season yenzura konka nzeiro mutabano wanje wakazaro musana konka mutabano wanje naenda kutwali ibara lyanje nawe yatwali ya Rwenzura hata wacha na yeta Rwenzura kandi wakazaro musana that's your question ndi Rwambarara nirika kazo hari msize mamwita Rwambarara akazaro Rwambarara konga we abatabani ndabona nibeta Rwambarara konka bakazaro kazo that is what these are national issues is kwenda national issues resist etakabe 1992 bari jiro hata national character bakagayo bari resistance officers and resistance militants 1992 babaga the Uganda Army Statute what is the national army resisting now no resistance kumanyisa ngo resistance against something ningeitwa aba protestant hakabaho entanduko kugira ngo we are protesting against something or against some Catholic laws konka hati kumanyisa ngo hati kubangira ngo protestant utu are protesting against what protestant enjire katandika buri ya wabuza kadamchunguzi and is this a national army? Yes, it is a national army. And you celebrate 43 years. Not a national celebration here is not a public holiday. Kurba bene benda bakana baje gukora nka cha January buhume cha February kironi kiza. Yes. Celebration y'emyaka na 3 na tarehe 6 is not a public holiday. Aho angara kam. That is fact. Wabuza RDC. Wamubuza hado kibuzo twamubuza wamubuza ngo amahe kaga kozereje wa tagagaraka umbaraksi no there was a different one we look kujira tonoga no fata na nyinyi ngambe byanji ngambe lero byangambe byabo hale kibuzo cyombuza kandi abanaenda kukigaraka mu wantanga hati hale ekibuzo cywabuza kigari cyo mukurunje akitali iki cyamaheje gakozere kurunje there is a different question ejo mubulize uko bibuzo ni wano bubuza ati ngoma wano ne byakwebe bubuza nali so amara going to Uganda na evolution yago nokugezire ne gakora ninjira ngo omwanya kuguma ntupikinga ahali yasobo honka tsimbiri kuba tugabangira ahali kuba stronger kandi taroho iheriona tari ihanga riona eriso kora na taine strong national army now obwira obwahuire waho ihanga runo rukande betinga almost every day MK movement exactly hati abantu abandi batekereza ngo hati MK movement irigereho abantu bandi bakana bahagaye bugambe bwambo bingi muno dero bajyo mu constitution mu na lawyer na taroya amateka wagamano watagamanya obagasomeseza gwejegire no wabya na arora bona beiza the general is serving this is a junta military regime bana ko byona bakabagamba bamvoye now omseiza yagira ati nyowe kantandike a civic organization same people okuba buli nyonka babuza if the abakugamba hali general muhozi ngo abokuba kiri mu mbaye kubarigamu nibamuhagira taino yambire answer because abakumwanga ngo abokuba kiri mu mahe nubyakurgamu nubo bamuto so kumuhagira so now echa PLU echa Patriotic League of Uganda nyoni ntekereza bintu bisatu number 1 naenda kugaraho enkora yatandikibise ya Uganda Patriotic Movement kongo bokujitso Uganda Patriotic Movement first of all njonje manyisa ngo registering a political party
but number 2 UPM already actually registered but I am not sure whether electoral commission registered in number 2 na yargo mu Rwanda rukugira urwaba kumotere nduru atene ne cyabo cyibire audio uniform audio politics hata bintwiga they are lying low like an envelope but number 3 and most importantly it is costly both physically na economically okoraninga campaign a political outfit nkejo kujiraninga from 2021 to 2026 ntajya kuba mu click formation ntajya kuba mu confusion already zibeza amaziri kubarukamu ntajya kuba mu abantu kuraha ntajya kuba mu bintu binje now what do you do President Museveni Amangu is going to be 82 in 2026 kuba yesimba kasi automatically natiko kusinga kuba singa nitumanyisa abonje no jango automatic it is automatic in the final president atoma kuja kusinga entwigo yako entwigo o akutegereza ngo bya President Museveni kubira bwireta kwenda kwesimba now at 82 nitumanyisa ngutamu kuja kwayo ne why at 87 now echo nitumanyisa tumanyisa ngo either he has not prepared himself to be president okuba wara prepare obugaragara mazima ngo prepare nyiro mutabana kwa president it can only be in 2026 why nesazunu pull him out of politics muleche mu civic space groups zigumeze active fund them silently aba critics bagume bagira ngo twabagambira kare muri mu ruzi uko nibo kugamba twabagambira kare muri mu ruzi 2025 August mulete aje mukanambole nga national chairman wapate nga flag bearer wapate September abe nominated obakumara kuba nominated akaruka ka January aba critics kanwagaba nababa ina meza asatu gonka ogwetoroli hanga ku campaigning they don't have the logistics, they don't have the time, they don't have the power, they don't have the intellectual capacity, so you will have beaten them by half. So it's only intelligent and tactical men that can do that, and kudos to team Kozere including KK. kutora gariche nza kubuza urukuza kwisimba practical umukanwa kawe cya kabiri wajangu abakumuhakanisa tebine intellectual logistics, intellectual capacity, nibyo na kugamba azanza kura team eri kwembera yo side area intellectual capacity and their credibility because in the faces by the mbagurwanza corruption nareba ho office haroma wanda corrupt nareba ho uri wakabare no nshanga basheje akirukana miliyoni 10 z'abanyamakuru yazar kungira mu hotel nibagurwanza corruption, but that is for different discussion. Noga wanda gamba pelo you abashaburi chairman ministers MPs takashire nore cyuji atende byo mata tache kumanyu umuntu kubiha yabaza byago ariko kumufumera ekifumero nibiteya soko biha ebyo mfumera now hati nigenda ntakakira piro yo nikiriza nyebuze kada mukuru wanje kada RDC ejimyaka yona kukalkumi rwenda nsanzwe na mwenda omukuru wabo bakabatungire nko kwebo obu bukaburu zoro cyo ati zinzi kafegire kugenda cyo cyeterezo bakabinda ko kwe amayimbanga gangawe zawa ati chikata kada chende zapo kopoko tafauti kastatu itulache sabati ko kakasi kitanura ngo kwemo y'imyaka na hati John kurugiro ko yakunda submission yaka abayeme yatangura na kucommentinga yagira ngo ikane eragira amaguru y'umuntu ezindi zimanisa muskazi y'umuntu kaziro mwazo siko kweli hati bene cyakwa kada yabiya icyo baza kuruga kagane buzashaje na mwenda n'imyaka 17 igadeke inamahe tabarari nkoko yabakada ikagumaho abahambira n'abaye kandi kutwatwitiza ngo atagira wateganisa kare abarire koko yabakada bagijya nshanze na mwenda bagirira nkai shema abantu bona bine myaka
eyange niwe n'abakukiraho nibamanya orutaro rwa shanjuna mwenda owabira rwebembire omu axis omu kibingo oyabe na ukanza nawe namanyo bazo ninde oyabe na yukaza kanza kategekere ku gashanjuna gumwe uzashanjuna mwenda konke koko yenyu bakaba takagirire bakarira no kwamba bakana bahamba burra ikoko yabakanda bakagirya abarire Tanzania bagira ki bakashem kwatresema bakari na miyu bagira ki bagira koko yabakanda amina basarikare ba amini bakaba takumanga mutunge koko kayo batakagirire je myaka yinyuma kantu bakana wayizuruma abarire Tanzania kano wabira bebe enyama amatungo bagagira abafuta na mouth disease mwana wanje kuko wadera ndaho muno ikaya babura cyane kuko yabe kuko kuko na yende bigamba isa n'umuntu atagira batataho nani nyemuza ahwenche myaka 8 ikoko yabakadete baragirire bakagira shanzo na ya ekaribwa barigire Tanzania kandi wabira bebe mbire nagira ta namanyo echo nacheza na Piro you P what ekigombe cya MKHC the privileged the privileged league of Uganda wakiri misrepresenting the privileged Patriotic League of Uganda. Patriotic. First of all, Boaz kwata simbo kwata flag ya PLU banzo gistadi nje yonka ahiguru ari tuntu nkoboze harho echituntu echire patriotic haze ibine muzo bya common sense umwishomero tabako byegese patriotism yetuntu mu national park no kuryembogo ibyo patriotism yacu no kurya enuma no kurya ezindi ndemi wache entoreje kandi kikuzirya ngwa cyakora munonga ansiba kibyanye philosophy yetuntu nitsiba kibyanye kibikira manje kigerenjara kigwera kiguruka kirusya kitenya nishwa kigirira busha kitashashwire dikirira busha nitsiba kibyanye omwaze kirira busha zirimbya amesho zindi philosophy ura mbone tuntu kiri patriotic hataka kabonera kumutera batejo ni just ni efig buri kintu cyona symbolism kine meaning nikimayisa ngaba n'abajuga busha bona bokusiba babyari bazangaho bataha bagweri time mukitiraho kingdom of England time mukitiraho the national team is called the Three Lions. Uganda coat of arms has a lion. Ungakole kingdom has a lion. Bunyoro kingdom has a lion. Bakabitaho symbolize tuntu kuye. Ankole kingdom werwa. Don't vulgarize issue. Ankole kingdom yagamba nyuti ngora kuzahara lapso. You're supposed not to be petty. Ndeka. Don't be petty. Ankole kingdom yagamba yabeneje cyane tuntu aheruho. Nyumura mureka kunyati discussion. Aheruho. Omo symbols zona atani kugamba ndagambe omo symbols zona I explained here before. Why are you hard? King of the jungle, a show of might and power. John ninjira nogaba na opinion ni opinion yaje yazo abantu shabasa tukabata mukoka singu bikizane then bijade better as far as I know definition ya patriotism na one of examples you can call his submission in your time you will come akwe kinye kinkumanye tuntu ni kirira busha kandi kirisa mani no kireba si wayete tuntu kimayisa ngo yizire kurira busha kandi uza kurisa mani kandi uri kwita ejo ni nyenye niyo message y'intungiri wihamwe yawo now ecya kabiri patriotic league patriotic league toko basa kuba beneficiary of unpatriotic conduct dino kabani wa kurembera wayibimbera patriotism mubibi wachetegereza iwe kwaza mwishomero washaga umwana wa headmaster ni wako kubanza muri class ubanza takabuza Tony John kura tumuza ngo mwana paka
warya waza wishomera kwatarika ko wishomera washanga ekirabo cyo kuzanaki umwana wa headmaster wako kitwa ukwirukaje ekirabo cyo kwirukaje cyatwarwa umwana wa debating ekirabo cya debate cyatwarwa umwana wa headmaster ecyamutemirungi umwana wa headmaster ekirabo no yakitwara scripture union omukarasi niwasingira niwo kubanza kimayisa ngo headmaster ngo no kuchondoza mo strike na ibiro umwana we bigezo na akanda kashonga kabeka gufumaza akanda kashonga yo abo kubatunureba bari isire message bo bagire ise tubatumire bagizire ngo baza kurwanisa first of all bagize ngo tikibina cyo butegeki ngo konka ngo ni civil society organization erigenderwa byabwe na washoma nibyo butegeki hata bayite kibatay ngo tikibina cyo butegeki haza mbigerwa byabanyamba kurwanisa corruption and wastage of public resources hati kumpicira aho ntwigana yeshekera nayibuza shi corruption egi baza kugirwanisa bakutandikira hansi narahingura baza kugirwanisa bata abo kuba ekinta kindi kumanya esiri yakuruma ekafutasi ya mushwije akana kesiri kakija kakakujya katamushwira ninye ngutamba iworwire yuko yumushebo thank you ikinguza kushaba abajoni abantu abanoga aba MK bije basuta sutinga amazina gamwe garike kwembera struggle koza amazina gamwe gari disgusting especially baga mukurwana sa corruption. Those two names I mentioned are mounting issues. Others we don't have any problem. RDC omushayure kiramani abajungu bagira ngo sente sif tukache sif my question is RDC omushayure kiramani ba minister ba MPs bakuru ba za district abashubuzi bona baza mukoro voluntarily baronkinga this organization chikwire kishaniki police tetireti ya gasi tabiro ki ntakagarikire mwecyo tabiro poma kunsanzi well ntakagarikire mwecyo reka mbanze nkongeze kake ahari iki kitwatwaragamo hatari ikishani icyabamahe bakoze nkanaco kikaba nk'icyubuhangwa kikaba nka party ya culture niyo nungo hati mu Uganda kwa kugira cyasho nibo kuri corruption nabi bashaba president Museveni ngo kurwado ngo nayo kuwatera yamahe implication yecyo kandi kubatangiye no kubura ngiri bashomana za bible hatwakuza nkama yandi kubura ohorana babakurikiriza je you see so hatu wagira ngo on politics za Uganda nayo butura bw'abantu ba Uganda kuza kubaho ubugwaji abanya Uganda be feeling ngo abamahe bashemeye kugira iki bakikoraho ukuringa ubusinge bwagira buta be bari hiha yes okay and by the way let me tell you harobwire uwo muntu yabakubihe ngo ari umusirikare ukakangarana konka hataje no wakufunduza kumukona wahirwa umusirikare akaretwaho nuhure wagirota wakira so hariho ibintu hatebera naco mbona wano gamba mane nebindi nyenye ndakugambira mu Uganda eiturumu naboko ibe bukonje abanya Uganda bona buri umwe inurusa rukuteka uko ari kwenda narukureta ecyakuteka ngo kibasa kugira icyayamba aboko kinabuze ikibuzo cyo RDC yes mbabaze biye bukonje tarabigizire ubwayende ntebe cyaguranye biye bukonje tabigizire ubwayenzire ntebe ya president we muhoza bigizire manyisa abantu nabo bagamba tubari kushanisa karakata tubakushanisa background tubakushanisa ki ninyenda ngo tugire observation n'cyamaze mate kambaze nyambe munywani wanje ntwiga muri umunange kandi munywani wanje kuruga ekigambo ubagamba ngo n'umuhozi project mango nibi atubura cyangire konka hata baruza ngo ninyete baye batandika kukosa nk'ikigiko nicyo kisike binuzire kitakuza kubirya batandika ko bakoze sebye kushishe byo gukora biha kwihege project tandika
waza kubona umuntu ari kuza kotsera ubuto hate mnyetowe na hine ayi bari kugena ati atuponke kiniki hati baringuruze I mean president ekinabure ya commenting ati kwatirine neji movement yabo akagira twonka kumwa kugumizamu nimwe nimutuyamba omukurengo ha ebintu service delivery ebikwera myanya yengaro byargaho kurugobwo ndakora tu observation bamekora observation ahabintu bibiri tunenda RDC harahaba kweta aba office of the national chairman aba chambogo twine naba hati abaji project wana interacting nabo noreba heine ahi bari kugema kujya konka afanda RDC ngukanda reka yakoreki atoreba hari ya computer havuga kuza gukora henshobe rero akagera akanyamesha kakagumana korekeza ngo there is a problem hi hato muntu nkogo hati nkagodu wenogo akaija kanje atkonka kad or RDC novekera president ekichebyo nojangu cyabakita okahirwo kakireba mukakitereza kikaragaho hato umunyegano ndijo nasasibwa so muri yakweyonja so hat harga yo group and by the way let me tell you nimbasa ko kikurebera ubuna abenda RDC kamwenge nubwo abantu bayi bahanga ko ubunene bwahangiga kandi abana babene bakozesa ebitari byo bakaba beritu ba Uganda nanga bamwe bana bagera ngo bunda bamwe bagore rubaju mbeshi ijo nupu yala kisingo mu Uganda abaramuze bakaba bagore rubaju nutato konka hata yin kugandara hagere umuntu akaja ine solution akaja atito turukakanisa ikiremeye konkeje shobe nayo kuyaba corrected atorwa n'urubanja nyene teka finally ngo buri munyayuganda we muri kubasa kugira iki yakora kureba mu service delivery yayongera kureba abanyayuganda bagira ubugwaje kureba ngo abana bito babata mu njayi you see kandi nangwa mwana mugera ngo hagire nabyo yihamu ngo ubundi ngo twazaje atita bakushoma bible ubundi yanyondo munamukuru w'abakristayo na hisimi yakamushanda mukuru w'abakristayo kandi synod member kandi mwana akatera ngoma Saulo akakore bihagaro bingi konkeizo bari yakore burungi yahinduka na Paulo so tari habutkuza kuyihumu iguru koraji konka kahandika amabara atakiri omusisi ekina ni kugambira ekina so ataba bunchi batakubanza bakahinduka no atorore atunga transfer no baza kujya tunanka akakore nshobe omyaka 10 nyuma nari 15 nyuma nari 8 nyuma nonye tegereza so ya crossing a red line akazaha kuriri hati bagumana bajango Boaz kwa koriki thank you kuno jenga hati obwari and by the way tell you finally I have been monitoring these youth especially kwitegereza ni of course nyoni nyegendera na president Museveni that is very clear konka abantu abakugire bakoroka reba ngo berumumuramo thank you menye nditeramo abo kubana bituyamba thank you ninyira kubeyongera good yes aloncho kazai bakakweta bakakweta nari tubarakwesira bakanita kunkatiraje waza birubachi kandi shasha oh konguka bahape ni cyabiri manonga kandi macho ne cyane kigendo musha by the way waza kurokinga nyuka kandi direka so kano shimanya kandi kimanya hatu batongoreza mbenu nyowe noshika honkaza ho mu opposition ninyene ndi ha radio 5 nyondo costing utajya gutkaza yo hamwe or composting kugira ngo akajya no yatandikiye and kimwumbi ntembiantoire omu opposition nkana abagambiye hunti nkarebana baharra Gaddafi hagati ya currency chances haza wansuroti neto ntubasa kwika cyabire omuribi so ndeba amanga president Museveni ndeba ubwenge bubwayine nyebuza noho umuntu wakubasa kurinde kintu cyo tubaho no obutatuka nyowe nimpuranye n'amashemerwa mengi munonga ahabwa muhozi okutongoza ekibineki
abo kubanye kiri kikuru cyabyo no munshonga zone ziri kunteganise zibenzindwaza umutwe no kumanya ngo president tinkwenda ngo ahendere kubi mbwe n'ikindi kumushabe cyo kubanza cyone cya iki kibine iki abo ko ataraba muzeri w'abandi bona n'umuzeri we kandi ahasha yo kuriya no manya abantu batera kerere konkasha yo kugira ngo mumike mutegure ibarga kuriraho buri umuntu atsiga horisani arubyaje ngo rekegame horisani ngo tezererejo ugakegame fungwe konkasha yo kwimuka kugenda buri umwe nagira ki sonyo ikintu pfa munonga nubo kuzamudara gwenyama atene ki yakoze kasta ndebere nagira amatsiko ngo umuhoze naza kuma president Museveni ubutajya cyamukikaho icyo kinando mutuma gwanje gubona God forces izakubanzurunda General Museveni watwaye cyo kureba cya Libya forces izakubanzurunda General Museveni for whatever reason zashanga umuhoze zumureka nare wari powerful kusinga izo forces ati Gaddafi akatwarwa bayakatwarwa neto ati neto ya may God forbid neto ya Naironda General Museveni yashangaho MK ne mureka na MK na kizamani ati giye kintu kugambira neki icyo kubanza General Muhozi neje kuba president w'ikiti Museveni akiro wakitegeze ndi yaro ashatu naguma teri abana mukaga nashatu naguma ka John katije ngabana mukaga abana mukaga nza kutsinka ba member wa parliament kugira ngo tushareho ecya nup kugira ba member wa parliament bingi deno kashanganya leader of opposition no parliament mbasharaho mata abanyegana babatorana kashi abantu bonka batendigira hariya ibintu byo kujagarika parliament ba member wa parliament aborebera hariya aronje so ito cyango no kureba ngo ruling government NRM ine president Museveni na leader of opposition ine Muhozi Kainerugaba mu parliament budget y'abantu bahereza abantu abonye mutakombeka systems mukajya mu system weno rimuka umuntu wena mwabonye tapata systems mukajya ngo weno rimuka arabana basihanga abonye myombekera amazina gabantu kashi byona future aspirations dreams zihanga hati on individuals kasho of course buri muntu wena kaza kujya hiyashika hagira wa mkwata mkono nubu akuza hata America neza kuba super power ya colonizing keriye iketari bungereza okay now President Museveni esonga ya kabiri kamenga kubuze kibuzo yongero President Museveni uworukundo kozirije no yenda atahendera kubi agira umuhunguzi ayamureberaje konkashi ukurenga rihangarire ebye MK PL y'umugamba no gukora ukurwanisa corruption kandi ni kikugambira manya akakabonera kogwa kuyana etombo itaka icuncu nangwa umurnyankore no basakete ngamse kugamse kiryo munda y'umuntu so nugomane nugomane rogo agumwe nakoreza yes munonga wagitegereze ntuzakurwanisa corruption twisaga mane gicuncu by the way Muhozi nyenda kugambira General yes General Muhozi nyenda kugambira ngo okora kureba icuncu wagitegereze nukwari no bakwa buri no gamba babara sorry naburi no gamba bamwetorera nabo bonka nibakimanya umuntu bayo bareta ngo education yibose bakora mu regime umuyegi government bari basibura kuyaho hati niko umuntu kugira ngo nashabe kiganiro nashaba ko okusasirwa ngo government ndije kwera yizire etamufubire byenyuma so bari yakweshwere akazi waje tegereze omutebekazo wa program egirogo no na neji pate okukira na munongo ngo yatera munongo etsuba aharogo eji yamuteganisa munongo nwagaba nenda kuriya corruption takwenda kuriya nwagaba ni kugambira mazina so rogo na man nenda kuriya corruption nenda kuriya obworo waje tegereza ebintu byagendereye munonga because ko kurwanisa corruption hati ebintu byone tungukane tanka kwerera. Thank you John. Two things wanu hakani sanwagaba umunde baya debate ku gishumi but the other thing tell us ku ya gishumi the other thing wajangu abo opposition tebine intellectual capacity abakwembera PLU
intellectual capacity no bahaba jine tuhira amazine few of them wabale muno debate hayagitera hansi debate ndayavuga ibintu bya kugamba ni mayangu they are not refutable debate hayagisumiza amahanga atano nana gatwina amahanga abiri nana gabega ari mu Afcon habe hari amahanga musanzu again ibarero lion okay Morocco Senegal Korea one of the Equatorial Guinea, so many countries. So kugira ngo ije halobo nguleni mbarara site oberane ko se kisani cyente then osele weakness yente ne iwa then wajibaga kuri Christmas ne yona yente ne tumito mungu afa mbarara guta no haya and you expect me to spend 2 hours discussing that, so it's global. Now no way intellectual capacity abantu abari behind the MK movement ahalisti eyo wende tarono mfugakira abantu abari behind bid ya muhozi kuba president abala list tarono borekere John kankwetegereze abantu abaraye mbere muhozi yana ba president esha gito akabamanyire abala list sobe bireho ngababiri bajya mu mukoro nubara tubagambire kunka tarono abo gukororabo nabo nganyo niwe abo nukumekinga sure organization here and there be part of we know bari nkabari bo mpira very good hati abari behave family ya gereza are Man United but tukabarebera ngokora kwa abo halo no bamaga baki and the nyata bongo it's screaming la cream kandi no kurgana concept tejo it was on the advice and after thoroughly discussing so baba turebere na beshongozi just no nabo being contribution yeah because you see naturally buri umwe naba gifted differently halo abantu abakumanya kudibya abandi kwaraki kudibya miki kudebise bya abandi to the campaign to the campaign ati uko byabandi usise byabandi ataso kurungeje kunkabona ecyaba abandi birata kumudira tukole cyawa agabanda gay umustudio mu mambo expert obutumwe is just an extreme kuma bambo yiwe ne cyawa educateur da diru o kabanga kanikata kamba gambire ati mukano mutera kamba gambire iwe cyawa cyaraga atiyo endare muno bipata yawo ne atendare mat kugenda grande shedo kota zana bwa ati yumutugwana atawa okay hala abantu abele capacity yokuka hantu and remove the crowds with their speeches ari mugambo murungi action pe hala abantu abakora fitingire ati ukusera karuru oyibuzo ubasingata bari murora gatari mu bimeze murungi kunka we kana singa oyibuzo ubasingata kana basinga so boreche John kankwetegeze fine ndo kwakira no gaba barambaro gahari okay barambaro gahara honorable David Kawanda Michael Gatunji honorable Michael Mawanda Nelson Shanga basheje Pore Katwire ababona butkureye baba ebembere MK Franka Gashumba Muyanga Rutaya abo bari bakora bagetaki bambiyo kateni nubakora secondary things organization ngiti twera president bakoma narangira karuki twera tukanyumba kamba ronzori ubwo babanga mungi akana mungandi ronzori ni mwene gato kutwakora tuzakureta UB40 then bereza mweshongo zikakingisangwa abere very good bari behind na kugira ngo I think omwe murubo abishiro yesterday akakao and he was thoroughly interacting akani muko mutebe agumana interacting mutugambira ubwo nikanga ababere barore biduni ngabo bo bitegereza akaye mukakira kumuka agumana interacting na mayiko mukura na general himself but and really nobody either Kavanda and Frank no it was Chiwa Shonoka and nobody can doubt his intellectual capacity. He was there and so many others at least I know around 10 of them kandi nuko kurim dola kurim actually niyo ka self commit but for political purposes
You have to have these faces. Now ekinkwanga kache lastly na ekinkwanga sa kache God kugira ngo umuhozi abe geno umuhozi w'indobo aje mu karuru atunje MPs nyingi kuchira opposition that one of course it is impossible abwachi abukuba abantu bengi basosietinga umuhozi neise na NRM so no ba kugitwede NPLU no ba kugitsa PLM Patriotic League Movement or something ekaba patte kubejo mu karuru neja kurepresinga aho wa NRM akubena asinga ahabwachi ahabukuba umuntu wena owatakwenda President Museveni ari most likely okutatera umuntu candidate wa muhozi ari likely kutera umuntu owakutekereza ngo mu opposition iyo kwenda kuyahoha abakuba omukaruka ka Uganda otesimbire mukaruka ka president ngo wenda kuyaho Museveni kikugumire muno kandi ndiri kikabahoga kuyaho balipate n'ijyo mu Uganda 2005 kikabahoga ngo candidate X tayisimbire konka ayireba MPs bengi it just can't be possible. So for Muhozi to get more MPs it is only and only if he's on the ballot paper and I am very sure ndicho nikienda kugara kama anwasi 2000 abiri na mukaga wa kamera terereze ikintu iki 2000 abiri na mukaga general Muhozi kinirga omutekerezo kwanje kandi ndi ubunyaburizeho najya kujya aballot paper kandi baratagiyo if you take Uganda abiyewe you can't keep people from 2013 to 2031 emyaka 18 babulizire kwesimba which business is that hano mpine hati mu commissioner wa RDC tarinanga oguyabera bimbya unat nanga James Twehe na cyara kwijaga ati mnabarawe ati myenda kwesimba barara yiza buza abantu ateza ndabisani bamulinda nomination abo either the second time abo ati last time last election bizira bamgira ngo yayeta abantu yatuzite ni primary school bagira ngo itukomanyire ngwiwo rwo kwita kutubuza ngo tunejo mu campus nobody waso kulinda Muhozi okuba president the best time for him is now when he is only 53 okay we are 2031 abiyebero oguma mwita Muhozi Godfrey ni town clerk wa Muhozi Godfrey ni town clerk wa Chirwa Town Council bari kutureba Muhozi twakwibaza yajya mu program ni tamburaji ngo kwabona barumuna ba movement nabo kujibanganisa nwaga John nitakujana niwe ukuwachwa just effigy symbolism atwajihindura nkariyo gist of what the movement is all about. Birungi Yesu akajya ngo arabarebera byana byabo ukireba ate mukwenda kureta urede mwatwereka nukuturya so kumwe mwenda kuturya ati yaturwenda twereka tubaterera ingaro mwenda kuturya ko mwatwereka bwimwe muri yabaye kandi gutumukora kunga ngo murira busho kandi muri samani kandi mukurya n'umujishe shagama na aho narugaho nyoe ni mukakajishe ndaho mwaziyo ndugorwo kubanza nzasande ndigakibanza cyo kubanza cyo mwaka musiyashatu na kimwe byo kwikubirira ahinga n'abahone yikabuganaga umuntu arukagira muhuza kandi hano musiyana aba n'abemere aba bahagize aba president Museveni nimba bugana abantu bakajya president Museveni ningirana nangwa n'aba Bob Wine obundi ningirana n'aba Besigye nabo ningirana ko kanyo ntwiga yakashari kandi ya Uganda ni ndugorwo kubanza omukasheshezo mwazi ndugorwo kubanza zasana ndakibaza cyo koko baza rindaho ndondo muhagizi wa umwana Muhozi agira ambur yabuzi we mbashangwe kongana waga uko imbareba waga ba umurisachi umushaka mwambi hangwa n'abahagizi kahatabi waga bo umurisachi ni beta hypothesis waga umurisachi ni beta hypothesis assumption yo gukora umene kusiyacho kwenda jono obuyija nemoto kansiege agurizitaka ala bano buza abantu buno tankojo konka jona tayire cyagurize ngujuna to naguza mataka naguzente
and they can give you a wrong assumption or conclusion. Maybe I will use some bias. N'abantu abo kuba n'ubugana no koba bias. Izo umuntu atenya bagiza afata nawe. Rero mukisha mu nsego bagiza. Iyo rero ni mugambo. Ya iwe bya ojo ndumanya. Yino fata no enda iwe ine cyo bingere cyo kureba mu time. Kumangwa ile cya bingere. Ekiko biza. Nanga muweze benchakare. Abokura to kwenda ngwe cyo bingere kitatwara atene bahagize pinde wengi. Yino wundi. Abo cyo mutakundeka katese. Bango gabe kwiri. John was serious. Now, no manya movement age. Ikabaza yaho. Tamunits. Kuyaheza yaho. Age limit. When hati yeho common sense limit. Weza nje tutalwana. Common sense mujihire. This is an overthrow. Against common sense regime. Ninjezana na hiyo. Twante basakushita mu studio. Ikumibira abernena. Okwezi kwa kabiri ikumibira abernena. Nukireba. Tukaganira oku muhozi arazombikira byishe. Urra. But that is by choice. Abazuri do. Twante basakutiganira hondo kutiganira okonga. Eshahibiri. Ntuba tucuranirwe. Nukireba. Chamaisa ngo hariho umuntu orusamu hoya ayihireho common sense. No Boaz. Bazorido. Attack on Boaz and this. Bazorido. Emerama bagitsindikira ari enough. Shabora ngo bakajya wiki na ngo bwiye oteiza. Reka ano I host the show. This state of hypocrisy yoga biminga kara. What the emerama mubi. Ngwa mutubire kugamba. Why did you come? Nobody they don't tell us. Don't come when the train is blowing. John Moreno gamro mshazari zawe. No, but are you not come? Kongana star na show in standards na decorum. So murumtu ragamro mshahazi. No gamro atakwenda kugamba. My standard and level of common sense. I am above talking about this. I have given out my time to others. Then we can know that you have sense. Bazori ndo. John Aza echukushe murumtu ragamro mshahazi. No biha ututuka. Koma esi abatuliriza esi ututuka. Ndio ututuka. Now. Endera Moses. We are late. Ni intangara. Nareba Yoweri Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni. General of the Resistance. Wageze n'abandi bantu bakazumushaka bakarwana. Okwabirizeyo. Bonga tari mugezi. Umugezi no mutabano wo. Ni intangara. Omu miliyoni 10 z'abamemba ba movement. Hari umuntu uje kubasa kutegeka Uganda. No mutabano. Ometwari 10 yamaye. Ometwari 10 yamaye. Tari umuntu uje kubasa kutegeka Uganda. No mutabano. Omutwaro mukaza yama police. Bona tabakubasa na tsindika ngakahuba. Urko bas. No mutabano. Let me tell you, ezo signs are a failing state. President Museveni. Signs zo kuchulamirwa. Museveni no yabizire ngo bamutera mutabana karuru. Urra. Ni signs zo kuchulamirwa. Moses. Namba 3. Mutira kagambira katugarika michuzo choro. nani kusaba kantu kamumane ya Moses katugarika michuzo chumu. Jeno Museveni ayina kadaraka yagira kajyango abantu baherizo mutabani akaruka president. Barabarebera ahabyana jabo. Jeno tumukundi akagamba politics akari yo mu radio 1 Kampala bakamukomenya myaka 2 kuroro kuza kuzikanye akashabursa umurufaka kesha ikumi kagenda nenyuye akaspreading kibesera harmful propaganda kandi tar harmful neyo muntu ojo mahe uri kugamba amahanga gandi no kugamba movement kwenye aba reactionaries bera katali papiro yu kajya ngo gatali nge utegeki henderecho ubwo nditumukunde Dr. Besije akagamba politics ukireba ngukota mashu yandike bara so arwa kan atani kireba karoro privileged nchora kujango igiti egeji teri patriotic league of Uganda the privileged league of Uganda. Thank you. Abo kubo buwena akore by'abandi batari kubasa kora ahebibere no bukira bekigwire
aine kuhagira cyo kurebera ba minister. Let me tell you, I have conversation with several ministers. They don't support Muhozi. Thank you. Nabadiya inga haya ngo mutaramwana number 3 banzorido MPs ijo parliament wabura kwendera banzorido accompany na ijo parliament nshanju nababiri ayigana bakagwa nambwe ntati wetegereza ababoko ko Muhozi ngo numbaza ko kugwa kandi yo bushenye nyine kutwesasiza bushenyi ine kwesasiza hano icyo banze kabanza ya leta no hogo Rafael ni wana no manyashibande Rafael hateresere mawanda mwino kwesasiza hanga abantu abo thank you RDC mukamukore kada mutwesasize leta bushenyi musisi hanga noga wabura kweza amazi wabura kweza kare nikereza se Tagari mnonga mbenu ugu ni inzoki ne hakuru umu ati ikenanye nagumbagambe Yesu bakambuza nkanda ukuriguruka inababanza abatanga kutamba mukabatanga kuhimbura nabofu yabajyata batari kuturwana sabira nabona bitu nyine cyo kurebera nambwe aba bantu abo bubona ati nyine nshonga nabo reason ahi batandikira henaga kingwireho okurwa mbitari byo bakazumbira ibyo icyo bikimo mbere ni followinga emikoro yabo nuko rabero muzakara magezi hariho statement yo kitinza minister Frank tumwebaze ya commentingire yajya to muntu nabatari mu politics atkonka mwanga muzumutasiya kandi nambo tori aha twene ngo kuturya hatogu Godwin na hagira MK John turnawe sympathize Nyona abakiriya ngo barakora tene bishobere abo kuba itabari yo mu government bayongera hakandi katafari kakabasa kureta aho tebekana gituntu tugumza mwarayi tuya main nanyakanya gambe nyoje no Museveni yajya ngunahuma na leta Muhozi ni muhagira now hati okuturya hatwafuta dorebe ninyenda tukora observation age dorebe now hati twahura hatabo abantu bana owakatano yagambe kigambo genero Muhozi emirundi iri kukire ya twena niwari kumukampeni ngira kwerukayo do you see the thing now actually nga umuryogo mwabazyo owampromotinga munungu nanyitegereza nintwiga kanda bwitwa ndo ndimesaga koreka nina ngana takuremesa koreka kuwa naza kora nshobe nkusasa bankamywana wanye ngo tarenga no mayimpi yari cyo sheke ni bikuri hatu washanga kanso munturanyiziye kandi ari mwana wanje kandi ine magezi yaje ko mu sensor yo neho ati ntina ako bantu bari ndebe ninde yigana ne gumuzamu hata rukshobere abantu bagira bat and by your interview yumwe nakireba tumurkumanya ngo mu Uganda emyaka ebirego ihe arahabana wenyete bari babere kimwe mushugugu otari kubasa kumanya ficha yaba heri kugema hato kabaronda babona batoyire so ati cyo kimanyisaki nikimanyisa ngubura munya Uganda rateho buri kure mu Uganda yargarivo yazandijo sheme khereze kitinisa and by the way Uganda iturugamba hati yoneya wareba mahanga inshanjo na mushanjo gitsero China ngo kitere kikuru bachereze kitinza president Museveni ngo nagandi mahanga igana abiri ganana alignment nana alignment movement ngo naro kitere egizo bacherezoha kigo mu history yensi yona entwiga kigo mu history yensi yona kene muntu nomwe uyo ngo kitinza Museveni oratungire enterezo zondo mu rundugumu thank you hata cyo ntemanisa Uganda is positioning itself ijo oba enyimaho obushimataro yo kubanza ni shimataro ya kabiri American way ya positioning ekargo ngore katero rundu rutambi hato mu yeze intervention yo zikwemberwa Russia na Ukraine Uganda muza kwaza satellite zensiona nizako mare myaka 5 zikurizo wa Uganda necyashobana bagumana batero kitesa Museveni ngo atukoreki you see so egeni Uganda itwashikamo tutiri mugeza vorongo teza bamwe baguma bakugireho bakora nkoro huziyo ekitari kuyamba
god kubuye Mbuzi. 2013 General David Tinyafuza ahandike baraha ngo General David says ahandike baraha ngo hariho plan itegateka yo kureta mutabano wa president kwembera ihanga unkaho kongera ikindi yagira ngo haza abaramuhakanisi ngo baza kugumirwa empapura z'amakuru za radio ezaba zagambira munonga abarejo no kukingwa za kingwa bwanyuma imyaka 10 muhozi n'umuhozi John yatwana date yiwe ngano ta date yawe Tinyafuza mukano mu fane kina Nentebe ya Rome ko nita intelligence kayagambira amazima Nentebe ya parliament kadaga ya mwirukanzi atuwe Tinyafuza akana yiragura akana yiragura ntabwo yishonga niwe yabandize kugamba muhozi project kandi uyatekateka ngo nagambira abandi ngo bije kugumirwa yayegumize yashanga niwe yagwezamize akagitera rugari yayuze yari kumwitaka yazo mushaka narwana yagarika yahendera ariko ati mukamufoberera cyo kanshi akana bi icyo kubanza ateni cyabe nawe hatka yabe nawe manya no wawe mutumire kandi yabe namangu akukuguma akana no wawe na mushaho ngo abamaiso kuguma ebyo kumanya byona no genda no babuza so babuza cyo nimongeraho kurunogera yajya gucyamurema kurunogera ngo akirwa we yaguma arije abana bakugezeho ku kigamba baba nabo babakubi mwene akabarabara yabanywera ifungo ate ihanga kandi zako bakarbeje ko mangu byabe nagamba kata kumanya konke cyo mugisha murungi nuwo cyatandikiriwe wacyitegereza ati mwenka government mukano muturage atanyera kubuza iki yabe nagamba kamenya mangu kiriyo nkiza kubaho icyo kubanza kari umusirikare icyo kubanza kari umusirikare cyitaka biro fish that was akasomora hata umuntu to kubora igenero rya ranka genero katanka gabe ibigambo by'abana coordinate intelligence muruva twatse umugeno sadi ya Rwanda hata ronda kugira taho mu Uganda so yahandikira brigade so akenda mateka je even Dakar no kwihone nyota bishe barheje bakajigarukamo kashe ariko kandikira akanandikira brigade ya geno Baria was it they so director then waswa Ron Baria akari mugiso akana handikiro wogo yahandikira Ron Baria so director ningira ngo obaho yahandikire iso koka teno tara so teno tara kimagiro kajya yemuke kumukorera basejusa mwijukane byabiro muzamudo mishoga abanyuganda in fact sejusa katiyama chikanjija kutugomunda munonga konga kutwamanya ngusejisa yabanjura nkuko bana bajya ngo intwigano ya nageze kumpromotinga because bana bageze kwanga umuntu emirundi yo kubana bageze kumugamba bajya ngo umuntu yana kwangana kugamba emirundi 16 umukaro nabwo nikuno bajya ngo gutara mizinda yaraza mugamba 16 so no hendero promoting ro umuntu umbugambo byo kumwanga okukira okuba no mukunda no promoting emirundi now muhozo no mumanya hoki muhozi uza kumendezo bwa president ecyo kubanza ni manyaho muhangire ryaye nicyo kibuzo aka Moses yagira kuba moderator ni ecyo kubanza muhozi ni mbago nkomunyamba iri hanga tiriya oba mugweshegera oba muserikali ni general no yabanza kuba muserikali tuwe yabanza kuba muserikali no general wo kubanza tuwe yabanza kuba general wo kubanza akacungura ihanga of course akarucungura atankahi wonye tegereza nubakugira ngo weka uri yagaragara mbura tekombe kwa mushaja weka kandi yombe ko family nkana ko rebo mushaja we manza gate abantu umanya nkwine nyuma hakurga so naha bwecho ecyo kubanza geno muhozi no musekari ecya kabiri ekinkwena ngo ayibemberi hangeri kandi kinyina hamatso wonye tegereza nyo ekinkwe simsiza mu munongo nuko uneja kuma president Museveni ecya kashatu ni mayangu neja kurwanisa buri mushuma wena naba mwetoro yaba bona bana muhozi tene munywano wakambagambira tene munywano kugira ngo no guhamara ngo namutegeke ko kugamba nawe kimwe bibiri yare ngo byo kugamba tufite bana mutogo wonye tegereza fagiye na kwetsiza
wache tugeze so nabo icyo nyowe agundwa matsiko kunyine abantu kugurira ko nuko soro muhango nukuza kukoma na government igiye ya NRM kuko government ya John Mbozi abantu bazaga ko musinge gwabo nkuko batandikire government age Jonathan tumwebaze labor officer wali Antonde nagira ngo akarho akutongoza eji PRU harinaguru ngo intwige cyashimye kumanya kugira ngo MK ayinamani kandi no president arakura ateho 2026 cyaka binajya ngambira intwiga ngo butosha guma cyondoza atakize mu studio Jonathan tumwebaze ngo labor officer wali Antonde na wachuramirirwe sibo savant ngene bikali bete bona twene twakushobera iyo muza kugeno okay atsibo savant ashimukora gamba tashobya Richard abo republic servant tukano gamba bi tashobya Richard tashobya Richard ari arushoro na unabareba bo bareta kureba oguma mayeta Vincent Ntebeke Numbers nagira ngo Boaz abantu tebine kuchondo za nshombe nkuru na mnonge cy'abantu bakwenda kura abigenderwa ebya piro yu tegine hacunga ni cyo kurebera anane abwenche kozirwa kwerekana ndakutugambira amazina piro yu n'ikigombe cy'abantu bakundi yange genderiye kutaho kwatanisa kw'abanyarwanda bona kiri ikigombe cyo butegeki ahabwa akaruru ubwo mayita Vincent Ambrosi Ntebekini Julius Atwine ariyo mukajumbura najyangu muhozi ayo nayitebekana 2023 etari 2026 buri muntu we nibyara kumanya ona titwaza kugaruka mu studios oguma mayita Kabaka Nicholas ari Mijena najya ngambira bwana disingwa abanyankore bine muri kugira ngo endwara ekizibwe niye gabo endwara ekizire niye gambo ninjya cyana kumanyisa maze magamba ari singu yatugariro yafayo ubushumo bw'akaruka kinana bukagemesereza ba UPM bazo mucaka kandi bakiriya amazima abanyarwanda tanamanya iki wahenderana cyaho cyazaza that's very bad iki yakunzire ndungu ntukureba asharafu yakari akashonye ntukureba nabandi abasindiko message nubwinja hakonka twine time nwata uje musi nabandi mwena we thank you so much behangana Ambrosi Katakuri Kotunga Steven Ashrafu nabandi mwebari tugaruka mu studios turi kufundikira program so going forward pelo yine kwene kwarachi umudakika yemwe ngatendere and echinchi tugarra achitwa hamwe chitwa tugambo amahi obutaraga politics center stage Piero nyonya na Piero yu beire neja kuletera abantu abamwe abari central MK movement okubora mu constituency zabo kibaletera ukugwa abuko wahora hatinka kabanda abena tambara na hatinka mawanda abantu bakanteno kumarangisa ndi kutesi abaratorora mawanda mutugambire kumule hati ate imagine yabo kwanza kugarika ngaho because hati mbasanga aba agent tactical withdraw murije musinga abarugumba to mu politics why especially around civil service the most important thing name recognition all over Uganda so akuba some series of activities activities ijapcheneraho esenga civic organization but all over Uganda omumyaka ibiri kibakozeri name recognition muhozi kinergaba is a household name anywhere mwanje omukunda bamwe mukize nawe yabibuze no wakumwanga wongo gunoraga namanya nekade so ekibakozero cyo myaka ibiri natu no bwakwihumura umwaka gumwe akijo kwa munana tukamuha flaga tukamuha no bwa national chairman takuja kabanza kuja hantu ko yanzura ati ninyo MK ninyo ejfeza mazire and I think it was a very good venture good tukore cyati twabayamba hagere MK narabanye Uganda abanya-Uganda time kwera ashike buri muntu nabaye nubwo umuntu wo warkwenda kurunda kandi aje kumurunda bonyitegeze hata bagize ba movement baburinjiriya hata bagize ba movement bose rende barizuba ngo president Museveni kwakurwa wihangere ngwe ntati yabaretera ukurutana yabira taru wache tugereza god hand echa kabiri
ninyenda ngo buri umuntu wena hari abari akiho umuntu gwe amahita garigira ubwarga politics za Uganda na hate shahegi ihangere ndiza kwebemerwa ndiza kurwa mu musirikare ndataho mu musirikare waga egipiro yu no group y'abana bamanye kurira busha batakwenda gukora wacenga bera kiriye president Museveni ko hari aryo ico kuryamye wacenga is a conglomeration of people have been eating for free. Thank you. Now abanyabushenyi abakutureba abanyabushenyi mutuwe sasize barafayira magezi nana noho ndi mawanda kandi sima mnonga tubarigire mbona tubaturereze bona nsima mnonga general tafire ukuwe mushija akagambira government y'amazima kandi akaranzyari wabare mnonga imwe mu iki cyicaro cya muhozi kine rigendo thank you kine bahagizi we okututegekana basa kutegekana numuza kutegeka kifuba thank you tubasita kubenda bamukebanya ongana mutegeka kifuba ahubwo ko batwara bahagera abahagize bajya ba mobilizers bone no garika mu bihugu basota ko bina bahagize submission today you are repeating similar points kamarire extra energy now Boaz you have said that kamuza kabuzo ka common sense no mwaso tako ina bahagize siyona ne kukunda abakugenda bagambaho ukabaho tubundu tucenga bagwe batugende nawe tumwumpari abantu wene bakunda za pistole zenshi niza kwa cyara disi twendere program noga bayasima geno tafire ngo abire manzi konka abanyakore bagera ngo irukize sho yatakagarukire so far itinarebe kari omukuru yabare mnonga beno nyenda kusima abantu batureba sanyi inedi agabakorini mugume na areni nabandi nani ndeba messages bwenu rubangisereza eriyaha kandi cy'abantu bakugikundira na ideology narengiriye yaretsere kandi akagiguma karetera abantu akasinge no kurarage no kurara kubukata kuko ntwigariyo nakanza narga hay akira nabogarukamo bastegira rwigi ikintu kimwe ecya kabiri amahe ga Uganda ije mishito omukazo mwe headmistress akozere comment turi cyankwanze hakaje ba professor ije ba presenting atwashemerwa konka presentation yewe kitinisa erweru presentation ya yewe kitinisa kavuma spokesperson wa mahe ga Uganda Felix Kuraije omushike gugu parliament omumbar kuchera mahe brigadier Charite beinababo nabandi abayibaga basirikare baka presenting bari babuza ngwegi mata nibagiye hankashi nyenda khamza abantu bengi beyineruho ryo kurra abehe ya Uganda ever kukora mbone cyentu gano gokosha samabari UPDF record yako zurumusi yoni noza korga hozo kuzumu oyemyaka yo kubendegera Rwanda service yone bonereza abanya Uganda kandi cyahenzere record no cyitisa president baje kukinga mukuru akagamba abantu hariho umuntu wabandi yarabaje yabuze aterero mbone nk'ibyo by'umukuru w'ihanga yatwegesa byona aterero ngo bobo ni mayagerata so hati mwenderere amahe gakarete kindi kishani kuko barekore bana nina baretsera hingiri mbone obo byango boyikereza wa obo kuberere ku muje kubigana ku korara rege bogarka no bugarkam tugumizemo turi kurinda ihanga ryitu buri magere ki yakora ecyakumutahiza dore kituretere okutungura ihanga ryitu nuko bisa mwabari mnonga
wabare umukuru RDC kadamu ukagira umugabe bwa Museveni wabare omwami aranito Godfrey okurga kashonji kutayira good narga kashonji wabare omwami Moses nwagaba entwiga ya kashari wabare omwami tuli nawe John kurga busongora tunawe John na nwagaba abantu basima hako mutano because program yiji bagihicire kurga netandaka and abana tumantu ngeraho bati bagerizo munonga Mwagaba ngwa kusindika sarapu ni mureka ni mwese that's you tukaja ko chumba Cambodia no ndandashe tenda kwebaza bekaya abaturebera kandi nza kubantu kongera nshongezi isabiteri kwija nabandi Boaz wa Mongolia mari kurungi ebiti bitekateko